jule tene tenin kita nga Jayo antak Shey ne ju Jayo ethnic restaurant camping se ne ju tene kita andring ye kita ngaja nyendu kita party ji dancing ju kau kita minga jarang ngapji considering na jom to ju tene teo kita na kau kita na lada se ngantim fumste thom chimmo ji jo ju tena lada se tanchok chukte tene daman sunna na bo semjura ya bo tene te party guzik semjang songju tena sangma thullo jate dondang jang donyan sama I matlab kitna chi nanga tha so lu ju to gan sam ye nyelin sama la thuje che ju in isba kitna jawanta ethnic restaurant camping na kitna timane sugas ko na facility ju na ju tene kitna daman sunna available to ju tena so tan chok ni ju na kitna minga sunjang ap jo nyela tan chok se thali kore ko available ju timane sugas ko na kitna tani Jayo ethnic restaurant camping se ka suji ko na ne guitar jambe ne piano tena lead guitar kazuk junang singer jisko na ye ka mane yeja kazuk chi sama available ju नमस्ते। तो आज हम जायो एथनिक रिजॉर्ट पे है जी और यहाँ का एम्बियंस बहुत बढ़िया है। यहाँ पार्किंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। यहाँ का बुफे सिस्टम बहुत अच्छा है और खाना तो बहुत बढ़िया है जी अभी तक। और ये डाइनिंग स्पेस है, यहाँ का डाइनिंग स्पेस आप लोग देख सकते हैं। डाइनिंग स्पेस बहुत अच्छा है, नया बनाया हुआ है बिल्कुल अभी। और आपको अगर कल्चरल टाइप शादी जैसा प्रोग्राम करना है तो उसके लिए भी अलग से स्पेस है। कल्चरल डांस के लिए अलग सा स्पेस दिया हुआ है।
peji ninyale diringa I jago picnic spot na zere ninyale diring ika khoni shngen tongpo chamala bote dugyale chezena khoni picnic spot phaja de du mal demo dugyale ina she khari opposite side puna chai chigyong senang ngemo dugyale diring isa thamaskyo da jat mal demo dug jaga chinmo dug family get together to nang ika skot nang dogyale office staff inchik su ya skuli thugunchik su skot nang mal demo nang laksmo dugyale dine ika washroom mang duk ma washroom laksmo dukle kitchen laksmo duk dine buffet system duk dine dining hall ang duk skot ajat ngani mal demo chhori ale nge jang nang mal demo chhori na sama ika skot e 6 ajat lande kan me skot ajat mal demo dukle करगिल नम लोग ने बा तजी पहले लोवेन लोग नहीं हो तो करगिल ना तिस टॉप अप छिरो है देने तिस स्टोर आया